Neko od vas mi je postavio pitanje šta ja mislim o vezama koje se prekidaju, da li mogu da opstanu na duže staze ili je najvjerojatniji ishod ponovni raskid. Smatram da veza može da opstane čak i posle raskida, ali ne bez rada na onome što je prvobitno dovelo do raskida. To bi značilo da sednete i da iskreno razgovarate o tome šta vam nije odgovaralo u prethodnoj verziji odnosa i šta biste voljeli da menjate. Kad partner priča, da slušate zaista ono što govori, a ne da u svojoj glavi spremate vaš odgovor, kako se osjećate u tom trenutku ili kako najbolje da branite vaše stavove, vaš način razmišljanja. Zato što veze grade dve različite osobe. Znači, ok da imate različito mišljenje o određenim stvarima i vaš posao nije da promijenite mišljenje partnera, nego da vidite zajedno kako možete pronaći zajedničko rješenje, kompromis. Kako mogu možda dva različita razmišljanja opstati u istoj vezi. Takav rad bi zahtevalo i to da vi osvestite koji su vaši okidači, na šta vi obično reagujete i zašto? Šta govorite sebi kada dođe do takvih reakcija? Koji su ti vaši obrasci koje vi ponavljate u ljubavnim odnosima? Znači, bez tog rada, bez te svesnosti, smatram da su manje šanse za opstanak veze. Zato što ako mi ponovo ulazimo u odnos i očekujemo da će sada biti drugačije samo zato što je bilo raskida, onda najvjerojatnije ćemo biti razočarani. Zato što se radi o istoj osobi i vi ste ista osoba i problemi ostaju isti ako ne radimo i na sebi.